Assalamu alaikum. Ummatlı bir tuğandar, жердештер, мекендештер. Мына бүгін Сахалин жергесінде 30 апрелден 22 жылдың 30 апрелі 29 апрель күні Азат ағабызды кече жайына узаттық. Ошол Азат акага, Азат ака менен шу Сахалинде бир тугандай болуп катташып, бир туган ака-укадай болуп, эже карындаштай болуп, жакшылык жамандыктарда биргеликте жакшы катташып жүргөн Айнур эжебиз менен Сайыпжан жездебиз бүгүн хатмы Куран окутуп, Азат акага багыштап, ошо элдерден дуа алайлы, ошолордун дуасы ошо Азат акага багышталсын, Азат аканын жаткан жери жайлы болсун деп ошого багыштап, экөө мындай кылып дасторкон жайып, каракелерди чакырып, ифтарлык кылып берип атат. Алла разы болсун. Бул жерде Сахалин областындагы имам, кыргыздардын имамы Иса ажы дамылабыз. Бул жактар ошо Кыргызстандан келген каракелерибиз бүгүн ошо Азат акабызга хатмы Куран чүрүп коелу деп, ошо Айнур эжебиз менен Сайыпжан жездебиз ошо стол жайып Куран багыштап отурушат. Бул көп каракелерибиз, жандагы ажы экебиз Сахалинден ажыга барып келген. Бул Айнура деген, Сайыпжан деген ким десеңиздер, мына булар Айнур эжем, Сайыпжан жездем. Ушинтип стол жайып, Азат акабызга Куран багыштап отурушат. Аллахым сиздерден разы болсун. Damlağa bak salawız. Elhamdülillah illâzi akâmena ve sâkana ve câ'alena illâ muslimin. Allahümme aşır sâhda hâzat ve âhirin. Allahümme aş'al devletene kâmilan ve avlemene âliman ve la tusalliş aleyne zâliman. Allah'ım hayır sallatı özüm kabul kılın. Bir Kur'an'larımızın niyetini, hayırını kabul kılıp, Allah'ın rızkılarına, ömürlerine bereket verin. Şu asıl bolgan soğuktu Allah'ın şu avazınıkına bağışladı. Allah'ın bağırdığımızda özün taza yaşıyor ver. Bilip bildiği Kur'an kılığınızı keçirin de. Allah'ın özünü yakındatıp, bizlerini özün suygan, özün razı olan kendilerin kaplarına koşup, İslam dinimizin baylıklarını, bu dünyanın ve ahiret ve bahtımız yaşasın, varımızda nasip kılın. Allahu Teala ala Muhammed الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد
قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات Allah'ım sen özün görüp bilip duruşu, kabul kılmışı bizden cevap buluşmuşsun. Allah'ım şu Azapbek Akavuz'un ruhlarını şu kılından hayırla sebebiyle şu harekalarımız okup hatim kılgan Kur'an'da sebebiyle ruhlarını şad kılgın. Varıp caylanıp yapıp kalgan kabrini jarıp caylardan, nurlu caylardan, rahatlı caylardan, kelel caylardan kılgın. Bu dünyada kılgan yaxşılıklarını ahiret gününde yaxşılık bilen namı amalı da yazıp oşol amalları arkalı Allah'ın değiştik darajaga yetiştiriği özün nasip etken. Kıyamet gününde darın Allah'ın bu akavuzun ruhlarını, bu akavuzun darajasını baktılığı perdelerinin katarına koşup Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Kavsar Kölü'ne su içirdiği şefaatini nasip kılıp Firdavs Beyşinden orun bergin. Ana ömür şerifleri dağın şu beytap kanada dağlarını jatatken şu ömür şerifleri cevizin dağın Allah'ın orusunda özün kamil şifa bergin. Batında kalgan oğullarına, kızlarına kurtan sabır verip bundan da kıvançlı günlerinde, yaşlılık günlerinde nasip kılgan. Allah'ım şu yerde kolaşıp durgan varlık ağalarından, iniyece kardeşlerimden özün razı olgun. Şu Ramazan ayı arkalı bizni özün ikram hürmet kılıp iman durga bizlerdi bay kılgan. Özün bergen yaxşılıklarda Allah'ın dağı bizlerge arttırıp bergen. Şu malekemize hizmet kılgan bir tuğanlardan bağın Allah'ın özü razı ol. Dünya ahiret işleri özün tümden tüzcardan bergen. Rabbana fir varham anta hayr rahimin rahmetke ya arhamar rahimin. Selamun rahmet.